navijači i igrači jednog i drugog tima. Nadamo se da se neće više oduživati kod takve situacija. Evo šansa, 1:0 Jeftić. A onda fantastično se snašao ovde Jeftić ispred golmana Šimića koji je krenuo na tu loptu, ali je bio kratak i Zvezda vodi 1:0, mogu da kažem potpuno zasluženo. Da, sjajna asistencija Evandre, to mora da se spomene. Marko Šimić je krenuo, sve išlo na nogu Aleksandra Jeftića, ostalo mu samo da jedan esterac za Crvenu Zvezdu, problemi za Jagodinu, ne da se nastavljaju, nego ne prestaju. Tako je, prošle nedelje takođe protiv njih dosuđen penal, sada novi jedan esterac protiv Jagodine na njihovom terenu u drugoj uzastopnoj utakmici, naravno pred domaćim navijačima. Loptu uzima Andrija Kaluđerovića, neka tu koji je sa bele tačke bio precizan protiv Smedereva, ali rekao bih da znam zašto Andrija Kaluđerović, evo dolazi Kadu koji je bio tu, prekine tu seriju. Hoće Andrije dalje, ali dolazimo Kadu i da vidimo, okreće se Kadu ka Prosinečkom i kaže ne dozvoljava mi Kaluđerović da ja izvedem jedan esterac. Kaluđerović i Šimić oči i u oči. Kaluđerović, nema gola, brani Šimić. Kako će biti besan Prosinečki sad? Brani Šimić i pogledajte Prosinečkog. Nije poslušao Andrija Kaluđerović ono što je naredio Prosinečki. Pogledajte koliko je besan Robert Prosinečki. Pročitao Šimić Kaluđerovića, odbranio ovaj udarac, bacio se u pravu stranu, loše šutirao Ikalo. Poredi sa ovim, ovo je možda i najbolje polovreme koje smo radili ove sezone, prosto neverovatno. Evo i nove šanse za Zvezdu, evo prilike, kakav gol! Kakva je ovo bila golčina! Gol je postigao Evandro, fantastičan udarac sa nekih 17-18 metara, nemoćan je bio Šimić, koliko god da je dobar, ovo nije mogao da zaustavi. Zvezda vodi potpuno. Aterira ovde skoro do terena i onda konac koji je delo ukrasio u ovom prvom poluvremenu, sjajan pogodak Evandra za sigurnih Crvena Zvezda 0.